بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. لوبوتي مسلم أخون ألغندوغ ميواهك درا غاتون أدو أسوا أدي بلو مندا مي ديبوغ مسلم إمها أخونا أختون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميري ألغندو ميتنا ميهوتوني ورفوني أمي دكايكوغا ورقنا إحساس تك هفاية أميدو تكا إحساس تا تبيفرونغ كريمتيغا هام كرمكي أي ألغندا إكموغ قابلية كان الله ديفي كمكي ألغندو ندنوانا إكموغ قابلية كان ألغندو نكما مفرطما قبول وسكرم ألغندو فرغهوغا ميري موضوع بهيغو تونغو سرخية بلال يروغا مفنني إسلامي حضارة بنا كرو ورق جينا فهرو جينا ليون تكونا ميديا اكي وسيلة تكون أدو إيوه ثقافة حضارة نوني إسلامي ثقافة نوني إسلامي حضارة مي حضارة ألغندو استنغرا ألغندو من صفة كروي باوي إحساس كروي باوي ألغندو تبيفلون دنواني بلاليما لولوغ كولا فن حساب هتر فراتن بلكم غاوينا مبس هدفايوا فهيكولايغ دانده انسانك دللوم فنونيما ان افن فهيكما افهيكم سبب لولن اليبه فينيكان أقول من كره قوم مهك بس إحساس كروين إسلامي حضارتك بنيمة أقول من التصور وام جهني حضارتك جتريجا أقول من الدرولم فرصة الله دبي تيبه نوني دبي في كما فانما أقول من جلول اللي بين فيني كما أقول من جهتن أين قرآن أسرع أقول من جهمجهم هننا منبر إحساس كل ما هنجواش دندن وفدا يروغا إفدا دندن لولم فن يروغا قبول كورنجه حقيقة تكنج بهوري إفدا دندن وفداني دندن وفدان بايكو تبيجنك إغوتن إيج فهيكان دمهتن ريا دوالو مسك القرآن بايكو تبينكان قبول كورنجه هذي معلومة دندن ميولا يتكي حضارتك كوريغا ثقافة ونعه بجه حضارتك كوريغا ثقافة ونعه بجه ثقافة أو جنة حضارة عنان كبات ثقافتك ورق جنين عدو يبه بهنجي مي دبه ثقافة إسلامي ثقافة هنكيا ورق جنا وتر ثقافة عدو يبه ألغندو منك تريغا ميدن بكهلا فهيكمكا هنهم جهوان أناني ألغندو منك ثقافة أفضل حضارتكم أفضل حضارتكم أقول منك مي فردون إبامي هنك إكك أنا كقرآن معاملاتك يي دلون قرآن معاملاتك كمغاويس أدي حركاتكم قرآن معاملاتك كمغاويس فكرة سكندين قرآن معاملاتك كمغاويس معاملان إكك أنا كقولي لامه أي إفاد حضارة بنا ببي كهلا ثقافة كان إيتي فيجن نونهم كتك حضارة بنا نوان ميجي مانيكي
mi furamale duhe rajyege furamale kimi islami hadarat binawe fo tanekkama wanama berun anna mihe ko ais mi malen aralima enen hiwani duniya matige masham mi adewuni suorgen he tala faluma neggani wahakataka hinhamanu jehe khala kantatta enege delelukun fennan balali kommi dimalaka enen ihsas kurawani timenne duniya ais duwa husura petigen miyavvura bodu ufaviri duhe nade miyavvura bodu ufale libuno tanaka timenne ka nadeve efada visnumaka fikure efada hinhama jehume mi rashan erima emihe kan nulibekama wanama ehege mane kiya di islami hadaraten nete ehima algondu mirege mi tilawat kuri ayataki mi hadara bina kuran tibi bayki algondu men emmem ves qabul kuram insanunka adamuge darinkan mikamuge zimma nagage mi duniyage mi tibimi ehmwima kuriya darusagin hinga dama allah subhanahu wa ta'ala wahim kurabbani timen ilahu ge khalifa aykum bimmatiga ufaddawan haddawan irada kurabbai timen ilahu ge alutakunge tereng malaikatunna miwahaka hushelubumu ebamihum bunye timammen taabadume imbe ilaha zikruko hamda sanakiya imbe ilaha kiyamanterikan adako mehen mi ulaniya mifada halategga mehen ovva imbe ilahu mi bimmatiga le horwa bimmati fasada kura bimmati kharabu kurane bayako anekka ufaddawan irada kurbani toy allah engewi e tiyabami hunna kan nengen timen ilahu moladino do gannaw mi kan tattam wa goy madun tibesh kommiyakas allah subhanahu wa ta'ala insana ufaddawafi algunu men engenge be jeheme algunu men mi kura datura kimi konkahala daturekkan midaturu feshuni kontanakakkan midaturu nimmalan jehni kontanakakkan ehen nenge kama wanama daturu olidan addu atalu gohurafa furamalen awmattaka misrabu jaha fahuriyati echat timenna midani mali yakkan nenge kama wanama gos farakabbe sarafa ehen rakabbe devidan deve tanen nei ehima insana engen ebe jehe timennege mi daturu mi konkahala daturekkan midaturuge feshumaki ko baakan midaturuge niumaki ko baakan ehen engigen nun gotakam mikamennu kurawen ehima fortama ekamattaka algonun fashama hinga allah e ilahu ge irada fula minwar fulun insana ufaddawa insana mi huriha malaikatunge kurimattan hushaluwa allah miyangawani mi insanaya sajida kurash mihen engewum algonun emmena besebengem shaytana fiyawai denti bi huriha malaikatun mi adam ge dariya sajida kuri adam alayhi salam garikashin allah subhanahu wa ta'ala e adam ge munufuhu filu mattaka algonun menge mamma haddawai mamma ya bappa demi firkamalun ekko allah mengewi timen ilahu ge numatge gotikama wa swargem wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al janna fakula minha ragadan haythu shi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين timen ilahu ge nomatu goti kama ba soruge gati de fir kama ngulash beenun gotak beenun ette kala ge ngulash efes kala mana kama ekamaku mihuri ha nomatu ge badaluga timen ilahu emme kame tiye timen ilahu ge alun kama vatiwe mana kurabame فلا تقرب هذه الشجرة مهر جهاي كارين واش فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كم يكس شيطانا كوري إنكار بدا ولا كوري إنكار نتيجة جوتو الله سبحانه وتعالى أبا واستكبر وكان من الكافرين. كافرين كتير لبوا إله رحمة إجا فسوا لبوا بير كل لبوا إبليس بير كوري كرومو إسرعون إنجيج مركز النكان إهين إبليس كت كتام مركز توبة بيكسمع توبة قبول القربان مولين فسوا لبوا رحمة فسوا لبوا أهم في مدين أنا فايد دالي أمي هج سببون نوني إكمل سببون تمنى مفادا بدو نكمل تكمل تا أبدا دميكم وامينكم تكن تمنى لبوني إكمل واتيوه إكان تاكون جهة تمنى بس دي مغون تمنى بس ميدا مغون أمي هم بس جندا مسك كوري إيه نتيجة جاي قطون ماما بابا وسواس تيجين اللهم ناكر بكن تكروه إيه نتيجة كبي الله جفت بدر نيومتك غوتيغا الله أمرك يمن نقول إيرون هوري فساد بف غوس فهر إتاكو نقوله الله إنجا وها فاباش تتاكو تقول كن نقوله أوها فاباش دم مهارو تكن تبج بابا ماما ورد دربلافا الله قدرته ما فنجدي توبة ومو توبة قبول كربايكم كربي جنون تو كشوف هذا بولي بينج بيجه هذا بولي بمرتكاي اللهم ينقوني تمن إله إبوه مي دنيا مي فناور مي دنيا لفافا تمن إله روحي ودعنا دوها كا همايا مي دنيا كتيابا مي هم ديرول مرتكا بينهم واس فريها سامان فريها وسيلة تكبني لفافا مثل الداش فقل نهبط منها جميعا مثل الداش هيك ما كبرنا هواها كميتاعا دير ولا يروق ولا جهني دم بس تمن إله إنجي بيقطش إيرون إنجي أمر عنك كمثل تيابهم عادوين كنوني نونك الناس دن اللهم ينقوني فإما يوتينكم مني هدى تمن إله حضرتهم أناني تيابهم مثل ديرول مرتكا بينهم هدى تدم كير تقروى أنا فمن تبع هدايا إغتا إقروانا إغتا تمن إله جميع أمر فرتكا إغتا تيابهم أولا فأتودكم بانما فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تيابهم نكدن حسابكم نته إبس قال هتامة إبس قال نكمة كم دركم نته حساب نوني إكما كويا خلافة والذين كفروا من إنكار كله وكذبوا مدوك كله أتودكم بانما أولئك أصحاب النار إيرون تمن إله بكوفا يقولكم با جهنم هوري تيار برابر خالدين فيها أبدا تا أبدا تانغولن جهنتي با ورصاف ميوه ألغن من الله لذي إله بنعمتك وقوتكم با دار القرار سورغ مكيني دار القرار إتانغ مكرون كشوغ نتيجة تلافي يتكاي بدر دينو متكاي نوني أين توبة ومتكاي الله ملذي دار الفنا بدوني ملذي دار القرار دار الفنايا نقل كرو متكاي أو متكاي أنا كوسيلة تكلم باي مما يبقى فسيدا دايركت فنو بيمكن كما كو دنيا كسنة دنيا كنتتن الله هنغواني إله دنيا تكا خنالو وافوا سنة تايغوت أقول من نبيعه خندوق أدية داميها وقت حسابك دياما دين إنه كأدية كنو دين فرعون هو تكانو دين أدية داورا كفتم ونقول سينه ممروان ماتشان أراميها بس إغوتا إنه إبس كهله كموجة practice نوني تمرين تدريب نوليبي إنه ماتشان أرافي كم بانم إنه كدوس سينغادا أقول من بفنيه مي تكنولوجي كدوس سرقة علمي دوس سرقة فزايا تنتنا مي أوزوم فشل هرسكم متى دا بايكو دا كم بانم دنيا متي كتيبعين دنيا مولين واقع سيستم هداعين سيستم تريعه ميهون تمرين وبلي بيجانه إت زمان واندن تمرين وليبما فهوجا دين ميهون داتور ميكوراني دين غوس ميتا متي ميهون ميولا بنيمي إغوتا دار القرار وكتيبه هم فدا بدو نيومتتو
එතා තිබෙෆා මේ මුසීබතා උදගුලා දුප්පානා එත කන්තකකුන් උදගුතකුන් ෆරිගම් වා දුනියෙන් අයිස් එන උලම් වෙද්දියා එනේ මිතාකුන් උලෙන් එම්මෙ සිකුන් තකුස්න උලෙන් එහෙම් වීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලව්වායිෆි දාරුල් qaraara දාරුල් ෆනායා දේතරේගේ වකි ඉතුරු මන්සිල් ඒ මන්සිලුක මඩු කුරංග බෙජේ ඒ මන්සිලුක තම්රීනු ලිබෙන් බෙජේ මේ දුනියේගේ උළුමට්ටකා බෙනුවා දිරුළු මට්ටකා බෙනුවා තම්රීනු ලිබෙන් බෙජේ කොබායතෝ ඒ මන්සිලකි කොබායතෝ ඒ තනකි එයි කොම්මෙ මීහෙක්ගේ වෙස් මම්මගේ බඬු නුවමස් දිහවාඳෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ බඬුග ඒ දරිෆුළු ලව්වා ඉන්සානා ලව්වා බඬු තෙරේගේ ෆුරතම මි දුනියේගේ මිතිබ කායෙච්ච සාමි රිසුගා මියෙච්ච මිය තම්රිනු ලිබෙන මග්ෆයි කුරවම ෆවුගා දෙන් නුවමස් දෙවම ෆව මඩු බඬු මිෆොනෝනේ අනකා දුනියෙන් අයිස්ස් ඒ කුජ්ජා බෑනු මෙන්නු එක්ගොතක දුනිය ගෝලයකට ෆුරතම වෙස් රොයි ගන්නානි ෆුරතම නූන මට බෑනු මෙන්නු රොයි ගන්නානි දැන් අල්ගොන්ඩම බඩති මෙහු මිහදාගොතකි වත්තරුගේ ගිෆ්ට් තන් හිෆාගෙන් ගොස්තිබගෙන් මෙන් හදාව කුජ්ජා හල්ලුවාලාගෙන් එහෙම මෙන් හදාගෙන් දොස්කොල් කො හංගුලම් වෙටීම දැන් මඩුන් තමරු ලිබෙක සුබ්හානල්ලාහ් නිකම් විස්නා වඩාගෙන් බල්ලව දැන් අයිස් මිතනම් මේ ආදවන ඉරුග මිවි ගොතකි හුරි එම්මෙ ෆරතම ඉන්සානු උෆද්දු දුහුගා අල්ලාහ් වනි ඉන්සානුන් ලව්වා අහුදු මේ සාව කටවරු කුරබ්වා තිමෙන් ඉලාහු ෆියවාති බාමි හුන් ගාල්කොන් කුරාන හින් එවස් ෆරාතගේ බහුරියය එම්මෙන් එෆාරවනේ අලස්තු බිරබ්බිකුම් قالوا බලා නැත එක කුස්නෙත බීගොතකි එවස් හඳාන් නැතිච්ච මිදුනියන් ආදවන ඉරුග හඳාන් නැතිගේ මිඋලනි ද අල්ගුන්මන්ගේ තරගේ බෝලේ අල්ලාහ් මිකන් හඳාන් කොද්දෙව්වා ෆතිබි බයක් ඒ බයක එබෙජෙහ ඒ හඳාන් නැති ෆතිබි බයක හඳාන් කොල්ලදේ එබෙජෙහ මිගොතුන් අල්ගොන්මෙන් කුරම්වා කන්තත්තක දුනියගේ බහුරි එහෙම එහා හිසාබ ඒ අල්ගොන්ගේ අස්රු දරුස් බෙජිගන්නානි මිහා හිසාබ බෙජිගෙන් එහෙම එහා හිසාබ බහට්ටාප දැන් බාකි ඔබ්බයි කුඩකොම් මෙහෙන් ගෙන්දමා හිඟා මේ දාරුල් ෆනාක එමිහෙක කණ්ඩලේ දුවහක එමිහෙ කොළුම ෆහුගා දැන් එමිහෙ කො අනෙක්කා එඹුරි දාන් එබෙජෙහ කොන්තරක දතුරු මිකුරණි දාරුල් බකායි දැන් අනෙක්කා දතුරු මිකුරණි ෆෙෂීවස් දාරුල් බකායි අනෙක්කා දාම්මිජෙහනිවස් දාරුල් බකාය ඒ මිහාරු මිහා හිසාබ මරිගෙන් දාරුල් බකාය දෙවේරුග මිවාගොතකි දුනියගේ කොම්මෙ ස්වර්ගයේ උෆලක ආරාමික තයින්සානමි උලනි උලෙෆා දෙංගොස් එතන දෙමාදි වානෙච්ච විසංගෙනියන් එතාගේ මියොති දෙගොන් ගති එක් ගොතකි නියුමල් ලිබු අනෙක් ගොතකි අසාබු ලිබෙන්නා උදගු වඤ්ඤා තකුලීෆ් ගෝලම් වාකම වඤ්ඤා එකම මියොති මිදකොම් මියොති මිදගොතගොස් මිවාගොතකි ස්වර්ගයේ දාරුල් බකාගේ නියුමත්ත මිදුනියේගේ කිතම්ම ෆද බොඩ නියුමතක් ගේන උල්ෆදියකම ගාවිනම වෙස් එතන දියාම මිවාගොතකි හයිරාම අන්තරිස්වාන් එතාංග එහෙර නියුමත්ත තහම්මුල් කුරාන හිවරන් ගාගෙන හුර අනෙක්ක දුනියමතිග ලිබේ උදගුලා දුත්තුරාල බෙලිකම ගාවිනස් ෆකීරුකමු නූනි එහෙන් කාල මුසීබාත දිහින් දුත්තුරා ලිබුනුකම ගාවිනමස් එතාංග එලිබේ දුත්තුරාලා උදගු නුවාන හම් දුනියගේ මතිග ලිබේ උදගු දුත්තුරා එකච්චක විස්නුවාන එත ගුණ මතිග හයි ලෙවල් ගේ උලනි උෆාවරිකම වෙස් එහා හයි ලෙවල් ග අනෙක්ක නිකමතිකම දෙරකම් වෙස් එහා දරු දරජාගේ එහෙම වීම එතනක් ගොස්කම් වෙස් එතාංග වෙස් ඒ තාබදු දිරුවලින් දෙහෙතන උෆලුග තාබදු අසාබුග වියා අසාබුග තාබදු එහෙන් උලෙන් දෙහෙතනක වාතිවේ එතා උලවෙන තම්රීනු වෙස් ලිබෙන් දෙහෙතීවේ දාරුල් ෆනායින් දාරුල් බකායි දියුමට්ටකයි අල්ලාහ් ලව්වා අනෙක්ක එදේතරගේ සිතුරු මන්සිල ඒ මන්සිලෙන් අහරුම් මෙකියනි කව්වලු බබරු කව්වලු එතාංග දුස්කොලන් හේත කොල්ලන් එබෙජෙහ එතන දේමා මිවාගොතකි කොම්ම මිහෙක් වස් එමිහෙකු දාන් ජෙහ තනෙක්ගේ තම්රිනු මිහෙක බෙලිබේ ස්වර්ගේ වරියේ වානම දාරුල් බකාග උලන් ජෙහ නියුමත් ගෝලන් ජෙහ මිහෙක්කම වානම එනෙන් එතාංග නියුමත්තක ඒ ප්‍රැක්ටිස් බෙලිබේ එච්චිත තහම්මුල් කුරාන ගොන් ඒ තම්රිනු බෙලිබේ ජහන්නම එද්දා මිහෙ වෙජ්ජියා අසාබද්දා මිහෙ වෙජ්ජියා ඒ අසාබන් තා අබදු ඒගේ තරේගේ උලවෙන ගොම් මෙදුවර කුරබ මොට්ටකයි ඒගෙ ප්‍රැක්ටිස් බෙලිබේ
මේ ඉන්සානාගේ සාක මෙඹුර එහෙම අල්ගොණුවෙන් කරම් වාකමකි කොබ අල්ගොණුවෙන් කරම් වාකමකි ඉන්සානා කාමියාබ ඉන්සානකන් හදා දිනුමට්ටකයි කරම් වාකමකි කුරුගතක බුනාකම වානම ඉස්ලාමී හදාරත බිනා කරු කුරුගතක බුනාකම වානම ඉස්ලාමී හදාරත බිනා කරු මේ හදාර බිනා කරුවේ මියන්නනි ඒ හදාර බිනා කරන් තිබි බයක මගුදක්කාගේ එබයක තම්රීනු කොල්ලාගේ එබයක බේනුවා ඉල්මා හුනර්වරිකන් එබයක අංගාල දීගේ එහෙම වීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරිත කුර්ආනුක මි කුන්තුම් ඛෛර උම්මතින් උඛ්රිජත් ලින්නාසි තඅමුරුන බිල් මඅරූෆි වතන්හවුන අනිල් මුන්කර් මියාය ખાસකම් උම්මතා මුඛාතබ කරවා මි උම්මතම් මි කම් මි දෙවි සබබෙන් තියන්නු අල්ගොණුවෙන්ගේ වාජිබෙන් එයි හගීගතුග එගොත ඒ ඉන්සානුන් තම්රීනකො මිෆද හදාරත බිනා කුරු වාජිබෙන් එයි එකමට්ටක අල්ගොණුවෙන් කුරම් වාකන් දත්ත එකමට්ටක කුරම් මිවාකම කී අල්ලාහුගේ මගයි අල්ලාහුගේ ගෝති වියා දාරුල් බකාකි එම් අල්ලාහුගේ මගන් ඒ ගෝච්ච මිස්රාබ කොල්ලාගෙන් මීහුන් තම්රීනු කුරන් මීහුන් දාවතදී එකන්තත්ත කුරු මී අධ්‍යයනක අය ෆසේකම නුනේ මේකින්ගෙත අල්ගොණුවෙන් හැම හිතන් එරිවකුතග්ග කුර්ආනුගේ ආයත් කියවාෆ කීරිත නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ අගමා ඉර්ෂාල්ත මිහුන් කුර්මතිගා දෙහින් ඉව්වාලියකස් මේ වාවරුව කමෙන්නු මිකමකි අනින් හෙම් බුනාකම වානව දීනි දාවත් දිනු යෙම් මිකෙනි ඉන්සානු තර්බියත් කුරා තර්බියත් කුර්මා අල්ගොණු මිකෙනි මි හදාරතා දිමාල මිදීනා දිමාල අල්ලාහුගේ කලිම ෆුළු මතිවර කුරුමට්ටකයි මසක කුරුන් එදවස් දිනුම් එදවස් දිනු එදවස් දිනුමට්ටකයි බේණුන් එබෙවේ වර ගින කන්තත්තක් හිතන් එරිහා ගොතක නුකුරවෙන් මි උම්මතම් මි දවස් එමෙ ෆරත්ම ෆෙට්ටවි මි උම්මතුගේ මා නබියා මුහම්මදුන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ගොණුවෙන් කුර එකකවස් මි වංහනා වෙගෙන් වාකමෙන්නු එකලේගේ ෆානුන්ගේ මි දවස් මායගඬ ගොතෙග්ග බිනාවනි දෙමර්හලායක දෙමර්හලායක බිනාවනි ඒගේ තරෙන් ෆරත්ම මර්හලාකි තේර අහරුගේ මුද්දත් දිගු මුද්දතේ එමර්හලාග එකලේගේ ෆානුන් වේත කුරවි මර්හලා එයි මක්කාගේ එකලේගේ ෆානුන් දිරුළුවි හයප්පුල එකලේගේ ෆානුන් හයප්පුල දෙන්ගොති දිහ අහරුගේ මර්හලාය බොඩති කන්තත්ත නිම්මාලු මට්ටකයි ඒ දිහ අහරු බරාබර ෆුදේ දිහ අහරු එයි මදීනාගේ හයප්පුල මක්කාගේ මිදීන දවස් දෙව්වන් මක්කාගේ එකලේගේ ෆානුන්ගේ දාවතු බිනා කුරවි තිම්මර්හලායක එම්මර්හලායකි සිර්රියාතුග එකලේගේ ෆානුන් දාවස් දෙවි මර්හලා දෙවන මර්හලායකි ෆාලුග එකලේගේ ෆානුන් දාවස් දෙවම් ෆෙට්ටේ මර්හලා තිම්වන මර්හලායකි එකන් එගොත ෆෙට්ටවීම මක්කාගේ මුෂ්රිකුන්ගේ උදගු බොඩුව දුත්තුරා බොඩුව මායුස්වා හිසාබක් අන්තත් දියුම් කාරි මක්කා දූකුරවයි මක්කායින් බේරන් නිකම වඩාගේ මර්හලා ඒ තායිෆක් කුරවි දතුරුෆුල් තායිෆුගේ මර්හලා අල්ගොණුවෙන් වර බොඩ විශ්නංග වෙජේ ලෝබෙත අඛුන්නා උඛ්තුන් මි මර්හලාග දාවතුගේ ෆුරතම බා හිප්පෙවි මි උම්මතුගේ මා නබියා අල්ගොණුවෙන් කහලා මීහෙන් නූන් ගේතෝ ඉන්සාන රගල අල්ගොණුස් කබුල් ඉන්සානෙක්කන් ඒ අල්ලාහුගේ වාගිෆුළු අබදු අල්ලාහයි ඒ අලා දේතරේග රසූලා අබදු ගුලිෆ හුරිහාකම බරාබරන් යෝ ඒ ඉලාහුගේ මදදු හි ෆාබ අල්ගොණුගේ විස්මික වංහනන් එකලේගේ ෆානු තායිෆක් කුරවි දතුරු ෆුලකි අල්ගොණුමෙන් එම්මෙන් වෙස්තන දතුරු තායිෆුගේ මෂ්හූරු තින් කබීලා කමවා තින් ගබීලාගේ තින් වෙරින් එක් කුරවවා එකලේගේ ෆානු මෂරා කුරවමු එකලේගේ ෆානා e timmi hun din jawab algon men war rangalangenge nenge hama ekak wosne ekak buni hama khalege faanu fiwa hem mihek nuhi to yalla kan takkurab nuhi to kon fadi hanatere bastakettoy ehoron nufadigen bazar matige magmatige ule kudin lavwa gaaw kuwa hilew kuwa ekak faanunge hashikolun mi allah ge rasula ge hashikolun le fadu horuwa mikan tattakureb dawot dinuma ki fasay kamen nu ekkut ke fasay kamen den
කොබාතෝ එකලේගේ ෆානුන්ගේ ඒගේ රද්දු එයි තායිෆ්ගේ අහුරු වරින් එකලේගේ ෆානා දෙතරගේ මුආමලක් කරවි ගොයි ඒ මුආමලාතුගේ බදලු එකලේගේ ෆානු දෙවි කිහිනෙත්තෝ අල්ගොණු මංගේ තරෙන් එම්බෙන්නු දන්න මීහා එවස් වර රංගලන් එංගේ නිකම වඩාගෙන් අයිස් ඒ තායිෆ්ගේ බේරු ගොහරි බගීචාගේ තරේග මේබිස් කදුරු බගීචාගේ තරේගේ ඉහිද වඩාගෙන් හිතාම කරවවන් ඉන්නවනිකෝ එතාංග හිඟ හාදිසාවෙසෙන්ගේ ඒගේ කුරිය නිකම වඩාගත්තනු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆනුවනි ෆර්වදාගේ මලායිකතාය කලේගේ ෆානු ගාරියා ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මුහම්මදුර් රසූලුල්ලාහ් අල්ලාහ්වේ බංගවේ කලේගේ ෆානු විදාල උජ්ජකම වානම මේ තායිෆුගේ මිහාරු මිහාමලා කුරවි මීහු කුරි මීහු කලේගේ ෆානා දෙතරේග තායිෆුගේ දෙෆරාදුකති ෆර්වතක් ගෙනස් දස්සා දායග්ගේ මතීග නූනි එත්තේ මුගුරා එච්චේ ගිතරේ අලාහ මුගුරාලි මුහුන්න ගොත එහුරියා කන්තත් නිම්මාලබ්බන් කලේගේ ෆානු විදාලු වෙජ්ජියා තිමෙන්නගේ බංගවේ ෆර්බදාගේ හවාලු වඩාගේ උන්නේ මලායිකතා මියංග එකලේගේ ෆානු ජවාබ දෙ විකීකතෝ එකලේගේ ෆානු ජවාබ දෙ විකීකතෝ එම්මන වසෙන්ගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තිමෙන් අලා ෆොනු විතිමෙන් රසූලා ෆොනු වි දුනිය රහමතක්කම්ගේ ඉන්නා අර්සල්නාක රහමතල් ලිල් ආලමීන් රහමතක්කම්ගේ ෆොනු රහමතක්කම්ගේ ෆොනු තිමෙන් රසූලා අල්ලාහ් ෆොනුවි zahmatekkamuge නූනේ zahmatekkamuge දුනිය ෆසාද කුරා දුනිය බර්බාද කුරා නත්තාලා මිහගේ ගොතුගේ නූනේ එබා මිහුන්න තිමෙන් කලේක ෆාන කි මේ කාකුකන් අදි නේගනි එබා මිහුන්න නේගනි තිමෙන් කලේක ෆාන කි මේ කාකුකන් එංගේ නම කයි මිහුන් නාදානේ එංගේ නම කනහදානේ මිහුන් තිමෙන් කලේක ෆානුගේ උම්මීදු ෆුලකි එදුම් ෆුලකි මිමිහුන්ගේ දරිෆස්කොළු දරින්ගේ ෆරාතුම් වෙස් තිමෙන් රසූලාගේ රසූලුකන් කබූලුකෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ එක්කවන්තකන් කබූල් කුරාන මිහ කතු වෙද්දා තිමෙන් රසූලා කාමියාබේ හිසාබ මුෂි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මුහම්මදුර් රසූලුල්ලාහ් කොබාතෝ කිහිනත් දවස් දෙබ්බම් අල්ගොන මෙස් දවස් තෙබෙදෙම් එකලේගේ ෆානුම් බර්දාෂ්ට කර විකන්දත්ත ವಾಹಕ ದಿಗುವಿಂ ಹಮ ವಾಹಕ ದಾನಿ ದಿಗುವಗೆನ್ ದಾನಿ ವಾಹಕ ದಿಗು ಕುರುಮೆನ್ ನುಂ ಬೇಣುಮಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಂಗೆ ಹಿತಂ ಎಚ್ಚ ವನುಂ ಬೇಣುಂ ವನಿಗೆ ಹಿತಂ ಎಚ್ಚ ವನುಂ ಬೇಣುಂ ವನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ತೆದುವಗು ಫೆನುಂ ಬೇಣುಂ ವನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದಾಂ ಉಳೇತನ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದೆವೇಣ ಮಗು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫೈ ಕೊದ್ದೆಬು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಬೇಣುಂ ವನಿ ಗಿನ ವಾಹಕ ತಕ ಕಂದತ್ತಕ ನುಂ ಬೇಣುಂ ವನಿ ಯಕಿ ಎಹಮೀಮ ದೆನ್ ಏಗೆ ಫಹುಂ එකලේක ෆානු මක්කාය වඩාගතීම මක්කාය වෙස් නුවති කොම්මස් මිහෙක්ගේ සමානතුක දරුණු වෙද වඩාගෙන්නෙවි දෙම්වස් දුප්පාම් බොඩුවගෙන් කුරාණකම නේගෙන් එකලේක ෆානුගේ උදගු එමිහුන් නොවෙස් බොඩු එමිහුන් එම්ම ෆහුන් නිම්මි නෙතේ දෙවන ගොතේ මරාලම් ශහීද් කොල්ලම් නත්තාලම් හදම්වා ගොතකා බෙහෙගොතු මෂරා කුරන් දිය මගුමතිග අල්ගුණුමින් එම්මෙන්න වෙස්සෙන්ගේ මක්කාගේ බොඩති ගුරේෂුන්ගේ බොඩති මිස්මිහුන් දාරුන් නදුවා ජමවාන් දිය මගුමතිග ෆෙනුණු මුස්කුළු මීහකු හිජා යමන් කරාගේ බොඩු ඉල්මු වරියකු ඒ රුතුවෙනි ෆාදිරින් වියා තිබෙන ඒගේ ඉල්මු රෙග්ගේ සිෆාගේ හොරු මීහකු දිමාවගෙන් ඒන ෆාතු කොතිබෙන් ඒන බස් ඉස්තරාම් කො ගදර කොගෙන් ඒන ගෝවාගෙන් දියේ ඒන බයින් දාගෙන් තිබ මෂරා කුර මෂරාගේ නතිජාන කුති කිනත්තෝ එකිමිහුන් ඉගොග්ගොත අරුවාලම් වියේ මක්කායින් බේරු කොල්ලම් වියේ හුරගේ වද්දහම් වියේ හිලිහිලා ජාහ බාබම් වියේ මිහෙන් කියාගෙන් වාහකතක දක්කවලු මිහුරිහා වාහකතක දක්කා නිමුනීවා ෂයිතානා ඒ ෂයිතානායිරු මි යමනු කරාගේ ෂේඛෙක්ගේ ගොතුගා තුඹුලි දික් කොල්ලාගෙන් දී ෂයිතානා ඒ තින් එවස් එච්චති තාකුන් තාකු ජෙච්චනු කලෙලෙන්ගේ හිය තින් කොම්ම කම කුරියස් ග්‍රේෂ්වන් හාගේ මුහු මිතිබියේ එකලෙක් ෆානු ගායිලාගේ මුහු කලෙන්ගේ දුස්තුෆවන් ඒ රකුවයි හැම ළමෙන් උන්න දොස්තරන්නු ගබීලාගේ වෙරිමීහා බොඩු මීහා මීහකු මෙරි අයිසානකු තාලාලි මරාලි එගොම් වියවති එහෙම කලෙමනකත්තිකම ෆායිදා නුකරවෙනේ බුණා ෆිහෙම් වෙජ්ජක් තිබේ ෆුලා හුසාල් බබලාට ගොතේ හුසාලාෆි ගොතේ එයි බාර කබීලා මෂූර් බාර කබීලායින් බාර මිහුන් ගෙනස් එකලෙක් ෆානුගේ දොරකොළ මතීක බායිතිබ්බා බාර කණ්ඩිදීෆා බාර මිහුන් එෆ්හරා එකලෙක් ෆානු නිකුම වඩාගතිම ශහීද් කොල්ලා නිම්මාගේ දැන් ලේනගාගෙන් ඒගේ තරන් අබ්බානාගෙන්ගේ බාර කබීලාගේ මිහුන් අල්ලෙන් තෙම්මාලාගෙන් එහෙන් උල දැන් නෙකරේන එවස් මිහක දැන් අයිස් දිමා කුරාකට ඒගොත නිම්මාගෙන් තිබ්බාතා හිජුරාගේ හුකුම් මයිස්ගේ එකලෙක් ෆානු හිජුර කුරබ්
මේ කොම්බයකුතෝ මෙහෙම හෙදීමි algonu dikkuraakashan netimem dikkuraakashan netim ekaleek faanun hijuren avvanaharu mi makka fatahu kurawwai mi makka wedewadaa gatumu makka ga ahuluwarin ekaleek faanan e azabudin e udagu kuri e furassara kuri sahirake anakechake shairake kiyage malamak ko furassar kuri mi hunna deterega ekaleek faanun kanta kurawi hinetto dini ilmu wariinge waajibe rasula duniya du kurawum fahuga mi ummatuga ekaleek faanunge e wazifa ekaleek faanunge e hawala kurawuno mas'uliyatu qiyamata jehenden ada kurumaki algon men dini ilmu wariinge waajibe algon men dini ilmu wariin mimasakka kura ayruga mikan rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikurawi gota algon men nukuruwe kama banama mikam algon menna mage lobuweti muslim akhun ebbes kala faydan nukurane fayda algon men ebe jehe algon men bay kankam goynu rasulullah sallallahu alaihi wasallam namuna ka nagam bani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yoti komme kamek gennu ekaleek faanun kurevi maygado mikam algon men ebe jehe mikam takura kurang beje ehm wima kon kala muamala to kurevi emmen maaf kuraba algon men min filalu dibekan nujeto nagan nujeto dini dawat ge ahul werin khassa gotek komme muslimaki komme farudaki dini dawat denjemi komme mi hegi kibage misifa hunnanga beje misifa huragen dembinawa hadarategga midenne kala fehikamen hunnan ehnun yakan hunnan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebina kurabi hadaratuga efehikan algon menna algon mege tarikh fen foti algon menna fenuni yakiyenno algon mege tarikhuga efehikam ge wahke li foti algon men visnen je hekam fikru kuran je hekam ekalege faana faha ekalege faanu ge mitur asabu adus rusti hitan e bara ebwa ki adi faanam rasulullah sallallahu alaihi wasallam majli hekka ekalege faanu yahudi gatun darani nangawa fori darani komme seccitake nangawa fo huragen effahara ko asaw bekru naykko majlis kurabang innawani ko yahudi kalege durungais ekalege fana nugowa eccen hadu huturuwage nugowa ekette besne bala tibura ma nangalung hiye mage darani mata dini umurge fana ta innawa fo fumma tedu wadagen ena adimal lobur kollagen duvagati ekalege fana e umare kya umar madu kurima madu ko fa umar madu kuraba rasul adimal bellema hira begi hetuulani annash kaariyen umar wadaagatima kamfattugo bidalwani khalidi kon kale mi hingi bala mi har eenaadi mala lobot ko ene birudakkani kamek koram beenu ko banwati men kaleeg faanu ene mi ha waraka darani denge botte e dewe ko banwati deshen den ekama ko bunun hewa ke ti ena birudakki kamattaka lobot ko gem birudakki kamattaka ene komis kale hadiya difa ge kadurun nan ene kaduru difa ge fon wala ekaleeg faanu waram hamahimen kama ekko gos yahudi kale gadu ko faagin ge wadaagem fa e den hore darani dinuma fahuga bunde halmar kurat kiafa detin tokurige kaduru ala bunna wattara gecce hunna lege kaduru nagaba dinne bunde mi ko cenge mata den hore daran ko mata libicce daran ko libicce umar faanu bidal ki get umar faanu denne bi khale nge hiye eru rasulullah sallallahu alaihi wasallam masha goale ba bidal ki ke kan khale adimale lobur ko gen ma duvvaagati ma denniviye ti hada goskam kete kori hale ene darni difa kame koram benu kam wanama eira dimale lobodo ko fene birudakki kamattaka ene ege badalu desh kaduru desh ehem wegene kale midini kale mi fagen dash subhanallah den tibe hol nikam visna wadagam ballaw den e yahudi kale giya den kerena to duwa ene kitam menu bawi kam gawina mes rasulullah sallallahu alaihi wasallam adimale ngettibuno nukorane ne mi dawat ki uslub adiyes rasula kaaf dari kale basara wadagen basaraga namaz kurabam hawdu karige innawagen wudu kurabbi ruga eklek faanu ngarihuga husain ke faanu ngarihuga inne in ehen kommes mi hako wudu kuri ruga erege funnabuga fennu jehur wudu kama kunu danta funnabuga fennu je kama banam
ekale fan balla waginne mina wudu kollage miskida dam feshima Hussein ke fan mi hedde go tekki awasaba wudu kollage amille funnamu ge fen nujassa warabara gos mina ge kuriyan arafa kuriga mad kollafa mina kare nyahani e bebe bala te mage faage funnamu ge fenje fe tohori e bebe beliru ge bala nete funnamu ge fenje nete fenje fa kay den Hussein ke fanu madu wadayin anekka devana far wudu kurabi den mina hitan arafi bala ei Hussein ei bala mami ka ko ye mage funnamu ge fenje horto balam binun heye hita mina me ngemur bala funnamu beliru ga mina ge faage nete fenje fa kay mina mi hedgo de madu nudin horko ma hada bagos ehem farata kungos hawdu karage de wudu kollage funnamu fenje sangara la ilaha illallah muhammadur rasulullah mehri dawat algon mi dawat ga waha kamira adi huttana adi waha ke adi tibe fon nget adi eket muskuli anghenaku enege mama dariyaku gudi hakuru kaatiwe kamboduwege gudi hakuru kaati kamboduwegen qur'ana kamnege buna mikan hutta kanulu mina hitan arafi fandite kum misihurakun nungo takam mikan huttene hiye nuwe hitan arafa mina hingajje mi fandita hadami hun tibenta komme zamane gos komme tanek gos eke huttana kamennu miheke kare hingajje gos bunake mami ulani mina gudi hakuru kaati we qur'ana kamnege enne ades kokko mina mikan hutta kannule ehme tawiden namas chelidi balash tawiden namas den mi muskul mi habunake adi 40 dos pahun annashe mage kare 40 dos pahun darful goya gannash den mira mihi kuri muskul angem ya mihi kuri mina liyam miule tawidu ge digukamu 40 dos liyewe tawida bim hada wargo dawana mi tawid do ehem bagenne mina mi bunimi hinga de gosse 40 wore vi duhoga ekkala kudda goya gatu ayima mi muskul mi ha mi hedi go daki ekudda baru ga afirma la darfula mi ge fon gudha ko nukatte kiya hobuni awa goya ginda allah barum den nukana mi gudha ko mi anghem mi ha kiya ruliyan annanete ale nannanete ruliya mina mi hi kuri ummeedu kuri tawidu ge diukamun tawidu molukamun miliya tawidattake mi 40 dos mi dinimi evves kamaka ula mina furatno dogo sibro vidanita baluga firmala darfula gudha kurunu kare daate miyadu ma miha waran intizar ko allah mi darfulu gena manaka mina bibuni mi henne mi kiya hevwa mi kiya agen a hayche kiyala kima bunna bunan heye daite edogo ma tihen nubunna me rangal wahake kivege hetihen nubuni ei nubuni denhoren heye edogo ma wes gudha kuru kam edoga ale tikudda gene edogo ma wes gudha kuru kam ehem ma gudha kuru ka hurefa ehem mi hege karya gudha kuru nu kare bunima eka huttana heye ehn huttanu to ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun tiyabami hun amillen nukura kantattu gawa kemmiun karege dekkuma ke bodu faave ke nukura hiroto baraka hunnane algondo amille kura kame gawa ehemme ke karege gawa bunun e furotame dini gotum belises gos kamenge aneka tarbawi gotum belikam ga winames mami mi hun tarbiyat kurami ma ekura nuba kantatta nulafa kantatta kuramu ene tarbiyat kurange gawa ka dakkamu ekan kuruma kun qur'an nabis kala faydan wonna ayma mi dina dawat dinumuga dini tarbiyatuga algon men balanje he usul take mi kahala bawaru kantat algon balange beje anekkamaki dina dawat de mi hege gaage hunnan jehene ketterika algon ferijen to taif ke datur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge he ketterika ehmi ulul azm ge terega himene fasbe kalunge terega ekle fan himene wada ganna kom fada ketterika metto ekle fan ge dekkevi algon men hawa mihen tibelafa dini dawat mihen dinakas mikamen nukurawena algon men kur komme mi hekives waki maqsadegga waki beenumegga masaka kuramunda mihe algon men emmenge maqsada kives hama emme maqsadem algon men mi maqsad hasil kurumattakai mi kurave kantatta mi tafatuge mulani ege saw mi kuranje asarta nukogge mulani ehima algonduge furatama wasiyataki
algon menna ekko mewasak kuran diwe rajye ga tibi huriha mikamu ga hulwari kommehen dini ilmu wariyak nuras mekan ta kuravidan dini ilmu wariyak van lazima vesnu kommeh ka ves mekan ta kuravidan mikamu ga ahulu warin mikamu ga keri kuladana kan lifa wa mismihun midennavi hunarta allah ami huna devvi mihun hinga damashe hingashe mikan ta kuran algon men emmen eketchekyafa mikan kurma hingashe mikan kurumuge dembalanje kamaki emmen ebbaweri e koriwange beje emmen ahuntake kamga wange beje emmen ki terega nuguda fada azumen onnange beje mi azum algon men gengulange beje algon men ge hitta saaf tahur kurange beje algon men kura komme mi hekiwes anem mi ha padar kura mi hekab wange beje එක කන එක ජිස්සුන් කො ෆොරස්සාර මෙහෙක කුරා බයි වෙගෙ මිකන් තත්ත අල්ගොණු වෙන්නක නුකුර වෙන අල්ගොණු වෙන්නක නුකුර වෙන මිකන් තත්ත එහෙම වීම අල්ගොණු වෙන් වර බොඩ මිකමා දේ තෙරේග විස්නා ෆිකුරු කුරංග බෙජෙ අල්ලාහ් හට්ටකයි කවුමට්ටකයි දිව හරයතුන් නට්ටකයි දිව හරයතුන් නකි හුස් මුස්ලිමුම් මි හුස් මුස්ලිමුන් නට්ටකයි එහෙම වීම අල්ගොණු වෙන් මිකම අසුම් කණ්ඩාලම් වි දැන් අල්ගොණු දන්නවාලා නම් අදි එහෙම වාහකේ දන්නවාලා අල්ගොණු වාහකොල් නිමාලානි algon men kura komme mi hekos kiyam mewlani mi ekacce duniya allah mi wati algon men devva algon men maqsad hasil kurmattaka duniya ke kuram wa kam wesse benge ei algon men allah subhanahu wa taala migota kanta kurwa re kiya kirit qur'an algon men fardu kurwa wa kanta ti mikeni alukame alukan takkurun alukan kurmattaka beenunge bebe waragina kantatta misalaka balama hinga algondu men menduru namadu kuram mulani ge gedoro naala raddaka aviga menduru namadu hatar rakwa raddaka aviga miheka kolong hurgen kurakama banama furatama allah akbar kiya bhasham ban neruga hatam madavidan den enen ihsaswan hunu gaay tantanu andagen dahan hiwani ene allah detere onnamba gulun onnane ba evisnuma efikura e hitama nuni ekke kulmu geterege nonna ehme ebejehe allah alukan kurumattakai hinni khalas koggen e alukan nimenden allah ena deterega mi oglum e gluma burulen nara kahala ma hawle binakur efada ma hawle binakur ehem wimata harum miskin alani ehem wimata harum miskudu furaalulani ehem wimata miskin hunu ma harum iya kon lani ki korantoy mi harum no warangal ko sas kurben iya kon ne hunu miskidegga kita ham algon ga amilla tajruba amilla ham wahaka midakkani geto mege wahakanno ekahala miskidega namaz kurakama banama hatar rokwan namaz nimere lasve lagen hun hedun dahirin tattalifa gain hun warati migulne kennu kurabige geto ekamako ya kon ko fuhun fini miskidega namaz kuraru evves kahala ekahala yusa ham sida heddi warata gulife heri evves kahala lolumen nara alukan nimige migum midani ehvima ebengen nunto ufala aramu beenu duniya matiga warabboda beenu wani kivegen beenu wani allah engewuntaka furihemen amalu kurumattakai hinhama jehuma ufa werkan neti mikame nukurave ehvima ekan algon men beenu ngebe ekam algon men hasilwegen annani tanawas kan libige rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbawe اللهم انا نعوذ بك من الفقر نكمتكما فقيركم تمن الله سلامك قربانه ekam timen salamak qurbande e begenun to e gos kamekkenge ege sawon algun men dina nula wenaka e benge adu sehen ittanwalan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul qurbani muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a hanga harwima kudinna amru qurashe namadu qura e hadisu ke fahatu gay sannane farriqu madaji'u hanga harwima kudin ettammati ganindawa kama banama tammati waki qurash tammati waki qurash tammati waki wangoti degota egotaki tammati falale lafa deti waki kuru ehen deti waki kollafiya kurokudo tammati bidda anakati nidani kina detin kurati ke efes me kunu niden ehme ege mane ki de tammati hoda enun tawan tammati itur qurash e tammati libeni ganage vikkanti vitan kun ganagen liben ehme itur tammati mi haru benu tammati adi benu yakas tammati allana tamves benu be dengewi tammati allana tang hoda ehme dia kotring mi har tangkole bodu korongo jehidde mi har yoti tan benu mikam tam mikurani ki koronto
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engewima mihen engewi kivvegenta ettammatiga hanga haruma fahugaves kudin nindawa kama vanama algondakan hiyennuwe bolan huru evves miheku gabulu Quran hen fasade neti den emi hunti ben ei e bandu kamu gavies e goru kamu gavies kommecce kamu gavies nikam isna wadagam balla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aguma bi irshad mi hunnani dengoti mi tammati hodun eyes alukam eyes farud eki vegento algonu menge dini usuluge mennani la yuwaddil wajib illa bihi fa huwa wajib e wajiban ekamaka anula ada anukurave komme kamaki wajibe ke misala algonda bangi ga adu iwunima miskida diumaki ei algonu mette wajib allahunga wajibenge algonda miskiduge jamaatuge namaz kuru jamaata dium wajibi algonda jamaata debenato gege hurefa hinga fa iha saba nugos hama yaginu mes ei kurwena kamen algonda jehena e jamaatuge baaweriwan e miskida dan ekmako miskida dium ki wajibe nune anangem balaru ekmako e wajibu adanu kurwena mikannuko e mi majburu kamen e wima miskida dium ki wes wajibe miskida dium ki wes wajibe ay yegmane ki la yuwaddil wajib illa bihi fa huwa wajibun ehen kama banama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi amuru fulak yemangata mattaka devana tammaccen hoduma ki wes wajibe devana tammati alane tan hoduma ki wes wajibe ehima algonon ebe jehe mikan kama deterege fikru kuram visna algon mennaki Allah sikundu devwafa e sikundi tarakki wane magu devwafa e sikundi kantattan hodene magu devvi hama ekane Allahuge makhluq algun menge wajibe Allah mi insanu mibim matiga demitu mattaka irada kuravvi kon duwehekkan ekan enge hama ekak kusin abaduwes balan jehani annane kan jile e jilattaka mijiluge mi hun kantatta kurunge be jeheka egota visnage algun men ekan tatta kurumaki ei wajibe Allah subhanahu wa ta'ala algun men emmen he rahmal lavva algun men naki heubas aduha heubaha eggota amal kura behkam galavva eilahu ruhudu ganwa magu hingafa eilahu algun men midevvi ma vegem wa kirti Qur'an e Qur'an amal kura e Qur'an algun men dasko dew mottaka wadagin nabi nabiyya ki ei furhama namuna kam baragen ekelege fanunge huriha kam fula e kam fulu takka eggotaka algun menge haya bina kur mottaka masaka kura mihkam galavvashi algun menge teren fitona fasata nattalava algun men naki ekwari ebbe banta baykam galavva algon men nak de duniyege baajjeweri kan mimwar ko devwashi amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wadain tibbe emmeha be fulun mi darus duray gatun ado sawmun adi ballawum genda wa emmeha be fulun السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلامي حضارة بنا كرمجا ألغون من عمل كران جه جوي أدي ألغون من عمل كران إرشاد دبافا وجوي الشيخ إبراهيم رشدي ورف فريهما بداول دباف كيرت القرآن جه إرشاد جيا أدي كيرت رسول محمد صلى الله عليه وسلم جه ما سنة ألغون من إرشاد لبيجن إغوتوجي ماتين إسلامي حضارة بنا كريدانة قلت إنسانا تربية لبيجن مجتمعوغا كمي مسلم فردكي بس إسلامي تربية لبيجن ثقافة أفدي ثقافتكم إسلامي حضارة أفدي دانة كموجي مثال دكا وافي ألغون علمي قطن إسلامي نظركم بلالا بين بني إسلامي حضارة إما فرتما إسلامي حضارة مكة فتن غتا أدي المدينة المنورة إسلامي حضارة فشجن إكي خليفة عند دوسرو إيه حضارة ترقي كوري مولي دنيا إكي كانكول تك فترجن ديه غتا إيه غتا وغا هيمنة إما أساسي كانكمكي كوباتو بلا ألغنو من mi diwe rajyega islami hadarate taraqi kuram beenu nama ekankamun denigane wene eki ibrata hasil ko adi
දිවෙහි මුජ්තමාවගා ඉක්තිසාදි ගොතුන්නා ඉජ්තිමායි ගොතුන් දිමාවා එකේකි මස්සලත හල්ලු කුරුමුගා අමල් කුරවිදාන ගොත්තකා බේ ගොතුන් කොමිසවර කාලි අලුවාලා මිෆද ජල්සායග්ගා මිෆද කුරු වගුත් කොලෙග්ගා ඒ මවුදුවා මුලින් ඉන්සාෆ් නුකුරවිදාන කම වෙසල්කොන් අල්ගොන කබූල් කුරන් නමස් කොමිස් මින්වරේ මියදුගේ මි ජල්සාගා දන්නවාල වෙතෝ අලුවන් බදාන ෂේඛ් ඉබ්‍රාහිම් රුෂ්දීගේ වාහක ෆුල්ගා ඉස්ෆාන් කුරවි ෆදෙන් ඉන්සාන ඛල්කු කුරවි මක්සද් ඒ වරස් සාෆ් කො අලුවන් මෙන්න එංගෙන් ජෙහෙ කමේ මං අල්ලාහ් ඉන්සාන ඛල්කු කුරවි අලුකන් කුරුමට්ටකාකන් අලුගොන් මෙන්න සූරත් දාරියාත්ගේ ෆන්සස් හවනායතුන් වරස් සාෆ් කො එංගේ මං අල්ලාහ් වහී කුරබනි වමා ඛලක්තුල් ඉන්ස وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تمن رس كلانجة ألوكان كروما منوي تمن رس كلانجة جني نا إنسين نهدوم تفسير علم ريم ألوكان كروم مبس ما نكورا فايروغا هما يكني نماذا زكاة دينوما حج كروما روده يفهم ميكان كان يكني نونكا ما بيان كورابا إيجي يترون إنسانا حياتوغا ديرولوموغا kurā kommi kamevves ei rangalu niyatega kurā kamen nama ei alukamek kamuga bayan kuraba kirat rasula sallallahu alaihi wasallam hadis ga vidalwan hadis kurabani innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa kommi kamegges ekame mine kireni e mihe ekan kurumuga niye ganna gotakunne ehen kamu insana mi bimuga lavva fawairuga e insana kura komme kamakives hewniyatuga kura kame kamuga wa nama ei alu kame migotun den insana visna jeheni mi bimuga e mi hay lavva fawa dawraki ko bato Sheikh Ibrahim Rushdi vidal de wafi mi ay bes insana khalqu kurabumuga man Allah insana devwa fawa dawraki ko bato balairuga سورة البقرة تريسون آياتك ما الله وحيك ربني وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خليفة نقول رسكلان بيموغا خليفة يكون لفاه شيمة ملائكتنا وحيك ربهندو هندما كراش تفسير علم ريم خليفة مبس ما نكور بيموغا تفسير علم ريم دالواني إيجا ماني كي insana bimuga labba fawani bin arast kurmattakai mikama dalil dakwa tafsir ga ilmerin ishara kuraba ayataki hud suratuge fastol sevana ay wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha thamud ge baga ge mihunna مخاطب کو صالح گفان يدلون مانگ الله می آیه وحی کو ربانی الله تیبا میهن الکن کراشه الله تیبا میهن الکن کراشه صالح گفان ودالوی اکلاگ فیوا اهن اله کو تیبا میهن کنوی اکلاگ تیبا میهن بیموگ ترین افدویه ادی ابین آراست کو ebimuge faada libiganna bayaku kamuga tiyabami hon lebbewi tafsir ga ilmerin mi bas wasta'marakum fiha adi ebin arast ko ebimuge faada libiganna bayaku kamuga tiyabami hon lebbiye mi bas mana kurebumuga al-imam al-qurtubi tafsir ga widalwani ei insana ya wajibu kamuga bin arast kurumaki insana ya hawal kurefawa mas'uliyateke ei wajibu kameke ehin kamu bin arast kurumuga insana amal kuran jehe goy insana ga khilafa bimuga insana ga dawr oy goy ei wara saaf ko miha engen jehe kame mikama ituran ali alwaluma algon menna balale vidana ehin ayete suratul a'raf ge haddi hatarwana ay ما الله وحيك ربني واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
ආදු බාගයාගේ මීහුන්ගේ වාහක හඳාන් කුරුමොට්ටක මයන් අල්ලාහ් මි ආය බාවලවා ෆවනි මයන් අල්ලාහ් වහී කුරබ්බනි අදි ආදු බාගයාගේ මීහුන්ගේ ෆහුම් ඛලීෆායින් කමුගා එකලාගේ තියබෑ මීහුන් ලෙව්වෙවි කම බිමුගා තියබෑ මීහුන් වසන් කුරවිකන් හඳුම කුරාෂ එතාගේ හැම බින්තකුන් ගඬවරුත තියබෑ මීහුන් හදමුවේ අදි ෆරුබදත කණ්ඩායගෙන් ගෙතවස් තියබෑ මීහුන් හදමුවේ ෆහ මයන් අල්ලාහ්ගේ නියමත තියබෑ මීහුන් හඳුම කුරාෂේ adi fasidun kamuga ve tibe tiyaba mihum bimuga fasada no kurasha insana bimuga lawafa wa maqsad insana ge khilafe bim arast kurumuga insana ya lawafa wa wasilata eki wasilata qudrati wasilata kamuga bias insani wasilata kamuga bias mi wasilata beenun kuran jeheni bin arast kurumattaka ಸುಲ್ಹ ಮಸ್ಲಸ್ಕಂ ಗಾಯಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಇನ್ಸಾನೊನ್ನ ಫಾಗತಿ ದಿರುಳುಮೆ ಹೋದ ದಿನುಮಟ್ಟಕ ಖಂಡ ಎಳಿಗೆಂ ಕಿರಿತು ಕುರಾನುಗ ಇರ್ಷಾದ್ ದೆವ್ವಾಫಾಮಿವನಿ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಬಿಮುಗ ಫಸಾದನು ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆ ಇನ್ಸಾನ ಲಿಬಿಫಾವಾ ಎಕಿ ವಸೀಲತ ದುಲುಗೆ ವಸೀಲವಿಯಸ್ ಕಲಮುಗೆ ವಸೀಲವಿಯಸ್ ಎಹೆನಿ ಹೆಂ ಗುದ್ರತಿ ವಸೀಲತ ವಿಯಸ್ ಎ ವಸೀಲತ ಮೆದುವರಿಕೋ ನೋತ ಬೇಣುಂ ಹಿಫಾಗೆಂ ಬಿಮುಗ ಫಸಾದನು ಕುರುಮ ಅಂಗವಾಫಾವ مفاد إرشاد توجه أليجا إنسانا أدي وكن خاصة مسلم إنسانا عمل كورن جه قوت بيان وجم يعني إسلام دينوجا ألقون منا أولن جه قوت بيان كوربا فمي إسلامي شريعة كيا قانوني أنيجانو مي قانوني أنيجانو مي أنقادني إنسانا ألقون كورن جه قوتكا إهني هن مجتمع أفرادنا معاملة كورن جه قوت mi oniganu ekulawalefa not faruma korefa wa goittaka medu ilmerin bahus kurabba fawe usul fiqh ge ilmerin sharia not islam dinu gal devwa fawa qanun insana amal kuran je qanun dirasa kurabba vidalwani eki ilmerin vidalwani misalak al imam al ghazali लिवाफावनी इस्लामी शरिया बावले बुमुगा मैगणु मकसद खमुगावनी आमु मसलहत नेगे हिट्टुं कम ए मुज्तमाउगे आमु मसलहत अदि आमु अफरादुंगे मसलहत इल्मरिन लिवाफा गोतुगा मी मसलहत तिंगिंतिय कबेहिगेंवे इंसाना अमल कुरन जेहे गोत्त मी तिंगिंतिम वर साफ कोएंगे जे एम्मे मती मसलहत कमुगा बेलेफावा मसलहत है कि ضروري मसलहत ता ए मुज्तमा बिना कुरुमुगा ए मसलहत नेगेहिट्टु इहमाल कुरेविजे कमुगा वानम मुज्तमागे निजाम नेतिदा फदक कंतम मिसालक मुज्तमागा दिरुले मीहु ए तबावा दीन नत इस्लाम दीन हिमायत कुरु मुज्तमागे अफरादुंगे फुराना हिमायत कुरु बुद्धि हिमायत कुरु अबुरा नस्ल हिमायत कुरु आदि मुज्तमागे अफरादुंगे मुदा हिमायत कुरु मी फस ضروري मसलहत हिमायत कुरु मट्टका इस्लामी शरियातुगे कानून त नोत इस्लामी शरियातुगा देवाफवा इरशाद तमुनन जिनाया अदलुगे निजाम बलाली कमुगावियस अखलागी गोतुं इंसाना अमल कुरन जेहे गोइत्ता कमुगा बलालीवियस आदि वरी खावनीगे उसूल तका कवायद तका बलाली कमुगावियस अलगोन मेन्न फेन्नानी मैगणु गोतिग्गा मी ضروري फस मसलहत हिमायत कुरेवे गोता कानून त एकुलेवाले फवा ضروري मसलहत नेगेट्टुमुगे इतुरुं दें इस्लामी शरियातुगा वानी बेणुन तेरी एहनी है मसलहत मुज्तमा बेणुन तेरी एहनी है मसलहत मिसालक ए कोम्मी है मुज्तमा बुरु नेरी कमुगा वियस मुज्तमा इतुरु फायदा तकेल्ली बेण कन अदि एगे इतुरुं ए मसलहत नेगेट्टुमुगे इतुरुं मुज्तमाउगा मसलहत फुरिहम कुरुमट्टक कुरे विधान कंततके बहुरे मिसालक सीधा इस्लाम दीनुगा नोत सीधा किरित रसूलागे सुन्नतुं
engen nen irshadu devwa fa nen etak kantateke algon menge mi zamanuga mi badalu munda ma hawluga dimawana efada masalata hallu kurumattaka algon men amal kuramwane gotta efada maslahatta negettu mattaka kuran jehena kantatta ei algon men denaganne jeka kuriga maziga islami tarikhuga dimawefa nuwa etake udagutaka etake masalatake masalatake muasir masalatake dimawumaki ei insani tabiyatuga kommehim wes insani hayatuga kommehim wes dimawane kantatta ehem wima maslahatu mujtamauge maslahatu furiham kurumattaka sida shariatun engenne kankam negehettuma kiwes islami shariatuge maqsade mikankaunge tere algon itura adi alle alu adana algonu men islami sharia e shariata amal ko e shariata eggota algonu men dirulum battan kuram balairuga adi e shariata dawat dinumuga algonu men harakat teriwairuga algonu men tabawan jehe uslub taka manhaj take wakan sheikh ibrahim rushdi ge darsu mes algonu men safegen gech ad islami dawat ge manhaj mi wara fula dairaega wahaka deke bahus kureve kame funnabu us dini ilmerin bainla qawmi gotum wes adi diwe rajyega wes wahaka dakwa mawdu'e alugana ki mi mawdu'ga eha tajriba karu faratika nuikamuga wies alugana engi fahuri min marakun kommis waraka islami da'wat ge manhaja ali alwadana usul ad-da'wa nota islami da'wata islam dina da'wata goalunga amal kuran jihe magan usul take kamuga ilmerin fahaga kurabba bay usul take be ege tereng suratu an-nahl ge sateka fansavis wana ayatuga mang allah wahi kurabba fawani muslimu islam dina da'wat dinumuga amal kuran jihe emme magan emme asasi en irshad qala allah ta'ala ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن حكمة ريوتي واضا اكو كاليغفانو غيري رس كالانغ مغا كاليغفانو غوالا باش ادي ريوتي غوتوغا اورينا جادل كورا باش باي تفسير المريم vidalwa gotuga riveti gotuga jadal kura bashe etanuga e bayan kura bafawani tibaya jadal kura mihaya bureves riti gotuga nuwata emme riti gotuga bahus kurumuga amal kure vidane emme riveti gotuga dawat de bashe bay fahar algon men dimawa gotaki waran awaha algon men mikura masakkatuge natija hasil kuran edin ede edumuga bay fahar strategic kon nuisna duru nuisna hikmet terikama nula algon men fiyawlo eleitan ade ege sababun nikunna hiti natijata miyaduge hadiruga bay gawmutakum wes algon men fennange bori muslim gawmutakum wes fennange bori adi islami kuriga hadaratakum wes fennange bori kirit quranuga algon menna devwa famiwa irshadaki mi badalevane irshade nu anika wes algon mi ayda nawalana ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan mi aya kuriyed kiyamun dairuga adi miyavore ma muhimmu ehin irshaden algon fene algon me mismi hunna bahus kurairuga eki mawdu taka jadal kurairuga kommi miheka vesiyo fam yonnani timanna mihiri hewmaguge timanna mihiri rangalu haggu maguge anika heri haggu maguge nune hama suratu an-nahl ge sateka fansayana ayatuga e ayat itura kiyalumun algon menna wahige anin irshad mi fennani inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin hama kashwarun kalege fanu ge veri raskalange ekalaange magun ekkibawegen wa mihun molad deni wadigen ve adi tetumagu libigen wa mihun wes molad deni wadigen wani ekalaange mane ki alugonu men insanu
algon menge maqsadaka waani algon menne ungeni fawa echen ehem bayka unganna dinuma masakke kurun islam dina da'wat dinu algon menna kan nege bay kahala fiqhi masalatawga bahus kurairuga kaaku kame huri sahhamawga kaaku kan huri sahhanumawga ekan engilewani ekan engi wodigen wani man Allah algon menna oti e da'wat dinumuge masakke kurun ehen kamu hidayatuge ahluwerinaki kobakan abadus algon men qabul kurani emme molad dene wodigen wani man Allah kam usul da'waga den algon men fahan kollewe anen ayataki man Allah wa hikra fa ay idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha man Allah Musa ge fanasha Harun ge fana irshad devani fir'aun ge gata tiya debekalum wada ganna washe hama kashawarun ena anyavarive haddu fahanala hingecce fahe madu matiri bahum tiya debekalum ena bas vidalu washe ei ena hadumako nuwata biruwertueto ekamuge ummiduge mi ayatuga algon menna mi fenna irshadaki ad kiretu qur'anuge algon menna devwa fa irshadaki islam dina da'wat dinumuga emme bodeti aniyaverinna mukhatab kuran jehunu kamuga vies amal kuran jehe riveti usul fir'aun nisbe kurawwa mi ayatuga wahi kurawwa fani innahu tagha ena taghiya kamuga ve ena aniyaverive haddu fanala gossiye ifada bodu aniyaveriyaka mukhatab kura iruga ves ifada man nabiyyun rasulun muamala kurawwan jehe gotuge irshad fahe madu matiri bahun tiya debekalun ena bas vidalu ash islami tarikhu alon mena fennani al khalifa harun rashid ge arihuga edduwahuku befulaku tankole harubahun enaya mukhatab kurawwa komis kamaka hinhamo jehi wada nugan bahaka dekkimu khalifa harun rashid assawani timanna miharu fir'auna boreves goswi heye adi tiba musa ge fana bores maivi heye ale fa timanna ti vidalu ache tankole ritiko vidalu debba minun hi ilmari vidalu ani khalifa harun rashid e ishara kuravi mi irshad mi ayata mi irshad ge machakam den algon men balalani kirit rasula sallallahu alaihi wasallam islami da'wat ge manhaja behe gotun hadis kurawwa fa bain hadis taka muslim riwa kurawwa fa hadis ga kirit rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi faman lam yastati' fa bi lisanihi faman lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman mujtama'uga diruleruga munkara ittake fennanekam algon menna mi hadisun enge adi munkara itta fenumu eki haletawuga eki waguttawuga ekama medu fiyolo eleni nota fiyolo alamwani eki goggotakkan algon menna mi hadisun enge tiebe mi hunge tereng mihaka munkarate hingatan fenijjanama baruge beenun koggen ekam badalu kurashe ekama kuladana nuun kamuga wanama ekam badal kuruma dulum baru alashe ekama kuladana nuun kamuga wanama ekama medu nuruheshe ei iman kamuge emme kuda minbare gina fahara algon menna mi hadis kiyalum algon menna dehawani baruge beenun koggen kankama dekolam maseke kurawa haka namas algon men mi hadis ge tarjuma adie fahar tankole kanula tankole visnun terikama ki balala mato hadis ga mi onnani emiheka libigen wa bara nufuz beenun koggen ekan badalu kurashe ekan huttuwashe ebahuge mane kunu hadis riwayat famiyani fal yughayyirhu bi yadi mane ki ekan badal kurashe munkarate fenna kama banya ekan huttuma ekan badal kuruma mi de amaluga huri tafate ki kobato huttumge mane ki
emihku e kura kama e hisabu madu jassalan engu badal kurumuge maane ki e aadakaada evvore rangalu aadakaada eka badal kureveto masay kurum maane ki munkaraitaka fenumu ekama kommiskala halleve sushalanje misalaka kukkuru mujtamauga kukkurun ituro mun dakama vanama kukkurun ituru we kiyafa ekam huttuwan hamaikane masake kurumuge badaluga e kukkurun mujtamauga ituru wegen dani kivegen to bala ekam badalu kuran masake kuranje hallu take hushalanje hama ehemme ehen ayate balalama hama mi hadisa gulum huri misalaka ribage masalaga man Allah wahi kurafani wa ahalla Allah al-bay'a wa harrama ar-riba kiritu quranuga emme harukashi ibaratun haram kurafafa ekkan ribage muamalataki e muamalatuga wes kiritu quranuga asfawani dekamaka aliyalwala masala aki kobato masale ki kobato faanga kurumuge iturun note kurumuge kurim wes e ayatu galwon men fendani masala ga hal wa ahalla Allah al-bay'a emme furatam yandani man Allah hudda kurabi kongotetto ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುರುಂ ಹುದ್ದ ಕುರವಿಯೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹುದ್ದ ಕುರವಿಯೆ ವಹರ್ರಮ ರಿಬಾ ನಮವೆಸ್ ರಿಬಾ ಹರಾಂ ಕುರವಿಯೆ ಏಂಕಮು ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮಿಸಾಲಕ ಮುಜ್ತಮಾವುಗ ನೇದೇವೆ ಕಮೆ ಫೆನ್ನನೆ ಮಿಸಾಲಕ ಅಳಗೊಂಡು ಕಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ್ ದಾಯರಾಗ ಮಸೈ ಕುರಾಮಿಯ ಕಬಾರ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಜೆಹನಿ ಕಿ ಹಮೈಕನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಯ ಕಿ ರಿಬಾಗೆ ಮುಆಮಲಾತ ಕುರಾತಂತನ್ ಕಮುಗ ದೆಕಿಗೆನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕುತ ಹುಟ್ಟುವ ಆಕಾಶನ್ನು ಎ ಬ್ಯಾಂಕುತ ಬಂಗರುಟು ಕುರಾಕಾಶವೆಸ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಫಕ್ಕಿರುಂ ಇಸ್ಲಾಮಿ दुनियागे बड़ती इल्मेरी मसके कुरवी ए बैंकु तहकी इस्लामी उसूल तक बदल कुरेवे इस्लामी उसूल तक अमल कुरा बैंकु तहक बदल कुरुमा देवन बड़ु हंगुरा में फाहु गिना इस्लामी कौम तहुगा हुरी इस्लामिक उसूल तक नु एहें उसूल तक हिंगा बैंकु तक ए बैंक त हुट्टुआ का मुजाहरा कुरी किए नु ए बैंक त बदल कुरंग इस्लामी उसूल तक बदल कुरे विधान उसूल तक बेहेगोतुं गोत्तक बेहेगोतुं इस्लामी मुफक्किरुं फनर विस्सका हरवंदें तिरासा को तजरिबा को बहुस को एक ही गोतुं ए मसले हल्लु तक हुशेले तो मसे कुरबी यूनिवर्सिटी तो हो गया सेमिनार तो हो गया एक ही गोतुं ए मसले तक हल्लु तक हुशाला नवरस्ते के अड्डी है गया हरता होगा एमे फुरतम तजरिबा तो फैशन आदि नवरस्ते का नोदी है गया हरता हो गया देहा हो गया एकाविसन करुन फेशिगे हरुता होगा ए मसलता होगा हल्लुता फेनी मूली दुनिया ए हल्लुता कबूल कुरेवे मिवगुतु इस्लामी शियारुतक एम्मे देकोಳ मसे कुरा कौम ता होगा वेस ए हल्लुता वनी बलागन अलगोन में फाहम कुरे विदान मिसालक फ्रांस का हला कौम ता की अलगोन में खबर तो लिबे गोतुम विजिया बय कहला इस्लामी शियारुतक देकोळ कौम बुरुगाळुमगे मसलागा फुदेवरक मसरा होणो वेफा कौम हम एदुवस्वर अलगोन में फाहम कुरेवे ए गांवगे फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टीन लगार्ड एवलान कुरवनी तिमन्ना में बेणु में यूरोप गा इस्लामिक बैंकिंग गे हबकवा लंडन कंपीट कुर लंडन की इस्लामिक बैंकिंग हबके तिमन्ना में इस बेणु वनी इस्लामिक बैंकिंग हबकवा सबबकी ए वर वरुगदे दिरासा कुरेविगे वर वरुगद हल्लु तके हुशलिफवा मुली दुनिया गे इक्तिसाद वेस अदि इज्तिमाई गोतुम वेस फायदा हुरी गोत्ता कवाती माने की इस्लामी मुफक्किरुं मुंकरात फेनिजे कमुगा वानमा हम एकने मुंकरात का इदिकोळं मसके कुरुमुगे बदलुगा एगा हुरी मसलत फाहं को ए मसलत बदल को हल्लु कुरुम ए हल्लु तके हुशेलीमा अलगोनु में हदारत का कोमिस कहला एचमे कंट्रीब्यूट कुरनी कोमिस कहला एच इंसानी तरक्किया कोमिस कहला एहियम यानी इफद गोत्तहकुम इस्लामी हदारतें अनेक्कावेस बिनावेकें अन्नान एहिसाबुं अलगोन बियन्ननी एहिम मिसालक सूरतुन नम्ल गा अलगोन में नाइब फेने किरित रसूल सूरतुन नम्ल गा अशारवन आयत गा मैंग अल्लाह वही कुरवाफाम यानी कुड़ा कुड़ा हिन्ने के मिसाल सुलेमान के लश्कर अन्नतम फेनिगे कुड़ा कुड़ा हिन्ने ए हिनीगे दुलुं मी आयतुगा मैंग अल्लाह वही कुरवाफाम यानी
حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. دين سليمان فان لشكراجن وداعن نتام فينومون هنيجي وادي وداعن فم داندن هندو هني بني هني تكاي كلامن هرتك وناشة نوني نيجي تبي سليمان فانا إكليك فانو لشكر كلامن فيس كلانه. تفسير المرين مي آية دراسة كربا vidalwani hini ewagutu hame ekani inzaru dini kiye nune bodu lashkaren e baade mi huriha hinita marwegen dane egota inzaru di halelevi kives nune adi amille fili kives nune ewagutu e dimawumun a bodu nurakkala hallen husheliye eye mi ayatun algon men libe irshadaki kalemen horutaka wannashe ehen huriha hinitaka ves goala ehen huriha hinitaka ves e dimawumun a bodu nurakkalun salamun wattaka den alam vi fiyawal bayanko emmenne irshadu debiya mi dawat ge manhaj algon men taskura eruga algon men binakura eruga algon men daskuran jehe algon men balagan jehe minganu take usul take kiriti qur'anun algon menna devva irshad algon men balala mato diwe rajyega misalakan naganama adi ehni hen islami qawm tawgaves adi islami nun qawm tawgaves ijtimai gotunna iqtisadi gotun dimawe fawa nuhanu etake masalatake buhure algon men abadwes khabaru takunna adi bay faharu ehni hen report takunna dirasa takunves abadwes mi kiyemun dani meni kamegga meni masalenge buhutte eveni kamegga eveni masalenge buhutte masalata fudewaraka gine fahanga kure namaves islam deenuga ekankama hushalafawa hallutaki kobato bayan kureni kitafaruta algon me visnal mato islam deenaki halle huriha kamaka suri halle algon menna kitame farakus bunevidan e hallaki kobato algon men bayan nukura hindako ehen takraru kurumuge beenume kobato misaleka algon minagani islamic banking ge nizam anekaves riba ki kiretu qur'anuga haram kurabba fawa kama fahaga ko hama ekane e hisabun huttalinam algon menna miedu dihe rajyega mi fenna tafatu gotaka banking hingamu mida nizam fenunisto ei algon men kollenje suwale ehen kamu algon kommis waraka ali alwala hibbe islami nazarakum iqtisadi kankan iqtisadi nizam hamaje hifawa goy ekankama ki algon men lohulu enje kankan e usul taka e landu danni taka maqsad ta algon men safumun algon men ingene kuriyen algon men mi deveni kihinetto mi deveni islami usul taka fushora gotakatto nota islami usul taka eggotatto adi fushora nama ekankan hallu qur'ani kihinetto ekankama dekolu hadani kihinetto enno islami iqtisadi nizam mi nizam ge maganu maqsad kamuga ilmari faha kurabba fa bay maqsad alwan danawala migotun hataru maqsade emme muhimmu maqsad taw terege himeni furatu maqsadaki mujtamauge afraduna kommi farudaka iqtisadi fudun terikan hoda dinu mane ki salan jaha mihe kamuga nuwa gota emiha ki fakhru erkama izzata kiga emiha ge ailaya khandeve emiha alkamuge kankama skureve minwaruge fudun teri farude kamuga won nota fudun teri faruden ufeddun ei islami iqtisadi nizam ge maqsade mujtamauga hunna ufeddun teri eki wasiletta qudrati wasiletta ves insani wasiletta ves adi ehni ham wasiletta ves hewgotuga furihame beenun kurew algono men balala mato aduge mujtamauta eki islami qawm tawga adi dihirajje simene gota balala kamuga insani wasilettaka ekani balali kamuga vies furihame insani wasilettawge beenun hifeto wazigefaage fursatta
emme edevigen wa minwara libeto mastowatege tige shikareka wefa tibe mujtamoge farudunna e mihunna libifawa hunarutawge beenu mujtama deveto ei algon men wara serious ko balenje masalata wara funko visnanje kankan islami iqtisadi nizam ekulevifawa wani emmeha wasiletta ufeddun teri emmeha wasiletta oge beenun emme furiyam gotuga hifeen gota migotun mujtama beenun wa daruri adi beenun teri taketi ufedduma ahammiyat kan dirumaki islami iqtisadi nizamuga landaniya mane ki misalaka gawmega hunnani waki min waraka hilaweli waki min waraka rang waki min waraka misalaka petrol bay gawm tawga mikala eke kankan mifada wasilettawge beenun hifairoga israf nuko e mujtamaka ewagutu beenu we fahuri emme daruri beenun taka mane ki mujtamawge afradunna iqtisadi fudun terikan hoda dinumattaka beenuwa emme daruri beenun taka iskan deven jehene e wasilettawge beenun hifa adi mige iturun gellun deni taketi ufedduma efada wasiletta beenun kuregen nuane mane ki mujtamawga fasada ufadda adi mujtamawge afradun halakwa fada taketi ufeddumattaka evves kala wasilata beenu nukura insani wasilata kamuga vies adi eheni hen qudrati wasilata kamuga vies timwana maqsadaka faango kureveni mujtamawga ule afradunge terega amdaniya musandikan tafatu kudakuru ekawisona karunuga algon menna fennani iqtisadi eki halaboli kamuge terega mi hinga no hinga rangala olun nufila safno tibe afradun ule mujtama tawga musandin ituram musandi wa mundata najaiz faidaya monopoliya eheni hen goittam medweri ko musandin ituram musandi wa mundata tarakkiye fawa bodeti bay count tawga emme percentage 1% rayitunge tereng emme musandi 1% mihun eba control kure e gawmuge wasilettawge 40% efada halataka dairuga ijtimai adalate efada gawmukun ufenna hama e gawmu eba fene 20 milionun 30 milionun magumati efa tibe mihun wazifa ge fursat nulibe mihun salan jaha mihun efada mujtamai ei islami hadarate bina kurevene mujtamai nu musandina faqirunge tafatu kudakurevene nizam take adulwari nizam take emmen hama kura wahakennu algon menne inge misalaka bay kahla nizam ta iqtisadi nizam ta eba hure mujtama go huriha afradun enhama egga muamala kura nizam take communism ke ege misale efada nizam ta ka ishara koshen nu islami iqtisadi nizam e gotan ala keni kenu namas adulwari gotaka dawlatuga nota qawmuga hunna iqtisadi eki wasilettawge beenun hifa qawmuge musandin nota qawmuga ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೂಡ ಫರಾಯತ ಆಮದನಿ ಲಿಬೆ ಫರಾಯತಕು ಎ ಮುಜ್ತಮೌಗೆ ಎಮ್ಮೆ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡೆತಿ ನುರಕ್ಕಾತಕ ದಿಮಾವೆ ಫತಿಬೆ ಮೀಸ್ ಮಿಹುನ್ನ ಎಹಿತರಿಕಂ ಫೋರು ಕೊದ್ದಿನು ಎ ಸಿಹಿ ಗೊತುಂ ಫರ್ವಾ ಹೋದಂ ಫುರ್ಸತ್ ನುಲಿಬೆ ಫತಿಬೆ ಮಿಹುನ್ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ತಾಲೀಮ್ ಹೋದಂ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬೆ ನೆಕ್ ಬೈ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಅದಿ ಎಹನಿ ಹಂ ನುರಕ್ಕಾತ ಬಸ್ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ನುರಕ್ಕಾತಕ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ನುರಕ್ಕಾತ ಫೋರಾ ಫರಾಯತ ಎ ಫರಾಯತಕ ಹಿಮಾಯಕ್ಕಂ ಹೋದಾದಿ ಏಕಮ ಫಂಡು ಕುರುಮಕಿ ಏಕೌಮೆಗ್ಗ ಫುದುನ್ ತೆರಿಂಗೆ ಮಸೂಲಿಯತೆ ಮಿಕಮಟ್ಟಕ ಇಸ್ಲಾಮಿ ನಿಜಾಮುಗಾವೆಸ್ ಏಕಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ತ ಬಹುರೆ ಅಳಗೊಂಡು ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ತವುಗೆ ತಫ್ಸೀಲವೆಸ್ ದಾನ್ ಹತರುವನ ಕಮೆ ಗೊತುಗ ಫಾಹಗ ಕುರೆವೆನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತ್ಗೆ ಇಕ್ತಿಸಾದ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರು ವರುಗದಕೊ ದುಳೆ ಹೋಕರು اقتصادي فدون تركمه مسلم أمة الليبون مسلم إكي مجتمعات مهارو مهنني مين كم مجتمع كيوس إهم بايك بروسا نوا أميلا فهمت تدوي أميلا وروغا دا اقتصاد نوي أدي أميلا قوم دفاع كوري فهم وروغا دوله وروغا دا مجتمع بنا كورو مي إسلامي اقتصادي نظام رنگلا بنا كوري كمغا وانما حاصل قرآن بلنجه تانو دانيتا اسلامی اقتصادی نظام تنفیذ کرم بلایرو
dawlatuge dawraki kobato ei algon menna safwanje kame muslimunge verikame kura gaumegga e gaumuge verin nota dawlatuge faratun kulenje he dawraki kobato emme furatama kamakam yonnani islam deenuga lazim kura iqtisadi nazarakum algon me balalni islam deenuga lazim kura iqtisadi hukumta tanfiz kurun ei islami iqtisadi nizamegga dawlata lazim kura kam ijtimai adalat ijtimai rakkaterikan ei emme bodu en asas iqtisadi nazarakum evvore muhimmu asase islam deenuga faham kurawa fe nuwe e asas hasil kurmattaka eki wasilet eken e bohure ege tereng alukamege gotuga wes faham ko emme muhimmo en asas kamuga faham kurawa fawani zakat dinu zakat nego zakataki mujtamauga fudun tereng divehi rufiyan kiyanama miyaduge agun kagganaka hahas nuwata hanhas rufiya aharaku emihegge mudaluge gotuga baki hunna miha ei fudun teri ekamuga mi balani mujtamauge fudun terin emihun kommi aharaku eba jehe mujtamauga fudun teri numis mihunna rakkaterikan forko dinu mattaka kommis minware den ei 2.5% emihegge wealth emihegge mudalu efasa mi beenun kureveni mujtamauga fudun teri numis mihunge himayata rakkalattaka fakirun kamuga vies miskinun kamuga vies daraniverin kamuga vies yatimun kamuga vies adi haluga jaifa tibi daturuverin kamuga vies mifada eki faratta e faratta uge himayata rakkala kharad kurumattaka egawmege musandin egawmege fudun terin kharad kuranche ei islam deenuga tawafawa ijtimai rakkaterikan iqtisadi rakkaterikan ge nizam mige ituru eki maslahatta hasil kurumattaka kommehin hasil kuranje he daruri maslahaten hasil kurumattaka shar'i hukumtaka khilaf nuwa gotege matin eki kankan regulate kureun fahariga mihaku bunefan islam deenuga nove traffic light aka madu kurume islam deenuga nove one way idikola gosgen nuwane ifada merumum bay farattakum wahaka dakka adu ive misalaka kavenige kankamuga wes bay faru wahaka dekeve kommihin nujehenun hiye kote ga register kuram wara gina eki kankam migotan algon men adu ive namas shar'i usulakum balana usul fiqhuge nazarakum balakamuga wanama mujtama islami mujtama taraqi ko e mujtama duleho islami hadarate bina kuram beenun kamuga wanama hakima libigen wa baring ei daruri maslahatta himaya kurmattaka shar'i evs hukumaka khilaf nuwane gotege matin ehniham maslahatta regulate kurum dawlatuge ehen dawrutaka balala iruga dawlatuga lawwafawa eki qudrati wasiletta e wasilettauge beenun hifene intizam hamajessu sida dawlata e huriha wasilettege beenun amille kureven nen halettauga wes e qudrati wasilettauge beenun note dawlatuga lawwafawa eki wasilettauge beenun mujtama'an emme faada huri gotaka beenun ko mujtama egen faada hasil koddinu mattaka masake kurumaki ei islami iqtisadegga dawlatuge dawre ifada kankan hamajassadi ifada kankam magufa hiwane ganunu tanfiz ko ifada kankama hivvarudi ifada kankama khiyaludi mashwara ko ehi terwedi mali gotum wes ekama ebbalundi mifada kankan kurumaki dawlatun islami nazarakum bala namawes kodden jehne kanta mige iturun dawlatuge baitul mal e baitul mal ge kharad balahatta adi amdani balahatta ekankan intizam kurumaki wes islami dawlatukum wes kuran jehne kankan bay fahro e badu iwe bay qaum tawga wes timannamen ge amilla goittaga she uleni dawlatun
කොම්මෙහින් බලහට්ටානේ කම නැතේ zakatuge masaleke egotan anna kame zakat neguma zakat behuma mikankamuge tere dawlatun kombehen wannane kamen nete timannamen amilleka hamajassala name nama islami nazarakum balala nama zakataki dawlatuge baitul mal wannan jehe fasa e fasa ki bayt dawlatuge baitul malum ijtimai rakkaterikama kharad kuran jehe fasa e kharad kuran jehe bawetta wani kirit quranuga khandelifa e bawettaka furihamaya e bawettoga farattaka furihamayen echi e fasa ada kureve nama rangala e zakatuge adadu naga e fasa behe kamuga wanama ijtimai adalat ijtimai rakkaterikan e fennane kame islami tarikhu kirit rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam risalatagen fonu vita sateka aharun wanis al khalifa hawana khalifa ge zamanuga algon men fennan huri muslimunge mujtamauga islami hadare taraqqiyumun diumuga baitul mal hawal kureve zakatuge fasa bahane faqirun netigen maduegen eggotaka se faqirunge listu ga bayaku netigen ulenche hunu zamanen akam e dawlatuge faasain israf wes nuko qawmuge huriha fudun terin zakatuge faasa dakka adi faqirunge lista wes oluwalu maka nula hagige faqirun e faasain edemun die zamane ehenkam emme sateka aharu terega bay fahar warak gina ilmi dirasa kurava befulun kurava sualen ei fagiru kamaki nattale vidana echito mujtamauga huri ijtimai ekeki udagu tayki nattale vidana kankanto algona ke hiyennu eki kommen kuranje hena suale kame islami hadara islami tarikh vidalu devafiya emme sateka aharu terega bandu ha hunukan muslim mujtamau wani nattale ijtimai rakkaterikamuge nizamuge tere mige iturun dawlatun kuranje ehniyan kankama balala nama minimum farudun minimum viafari werin gawmegga islami mujtama'ga dirule magfahi koddinumaki islami dawlatun koddenje kame viafari werin magfahi kodde eki nizam ta qaim koddinu al khalifa umar ibn al khattab ge zamanuga emme furatam fahara viafari ge bazar regulate ko bazara wade viafari kura mismi hunna himaya ko mi zamanuge bahunna consumer protection belehettumuge intizam hamajassade migotum bazaruga makaru hada mismi hunna medu fiawlala minekirumuga makaru hada mismi hunna medu fiawlala wazifa hamajassave adi hama ehemme khalifa ge dosaru khalifa umar ibn khattab ge dosaru islami dawle fulawegen diuma ekiga ekeki wuzaratan hamajassawa ekeki masuliyata hamajassawa baitul mal hamajassawa adi zakata mifada tagati collect kurumataka diwanul kharaj ganamuga revenue services se qaim kurebe mizamanuga algon menna belidane ehnihen kankamuge terega misalaka central bank islamic banking ge nizam hingam benuwa kamuga wanama e nizam balahattane central bank ke qaim kurumaki e islami dawlatu kun kuran jehna kam mifada intizam ta hamajessumaki islami usulum hamajessan jehna kankam mige iturun zamani ekeki masalata inflation misalak nagama inflation ne mikiyani qawmuga asasi kaaduge bawettaka asasi ehnihen beenun ta fuddumattaka e gannan jehe echi gannan hinga kharad mahum maha badalun nota aharun ahara ituruwegen diuma recession ge maane ki qawmi ufeddun terikam dashaddiu jehi gen vidi gen timmas qawmi ufeddun terikan dashaddam fashafi kamuga wanama e hisabun e qawmen ehri recession ga kama iktisadi mahirun kandala investorun madun eives islami dawlatukun hallu kuran jehna masale investorun madwa kamuga wanama e madwani kiwegento bazaruga mismi makaru hadati to
nuwata mismihun kura eki viefariga aqdu taka ihtiram nukurati to nuwata eki goggotun rishwat digen e masala takun rekeveni to mifada masalata bala mifada kankan hallu kurumaki islami iqtisadi nizame islami hadarat bina kura kam gawa nama islami dawlatukum kuranji hene kankan ijtimai rakkaterikan anika isitura tafsil ko balalana ijtimai rakkaterikan hasil kurumataka islami usuluga algon kurin kyaldin gota zakatuge iturun ehenihem bay wasilete veseburi waqufge nizamaki ege tereng en nizam waqufge mane ki mizamanuge bahum buna nama trust fund ta nota foundation ta trust foundation ta eki beenun taka e ಬೇಸ್ವೆರಿಕಮ್ಗೆ ಬೇಣುಮ ವಿಯಸ್ ನೋತೆ ಕಿಯವಾದಿನುಗೆ ಬೇಣುಮ ವಿಯಸ್ ನೋತೆ ಯತೀಮುನ್ನ ಖರದು ಕುರುಮಕ್ಕಮ್ಗೆ ವಿಯಸ್ ನೋತೆ ಎಹನಿಹೆಂ ಬೇಣುನ್ ತಕ ವಕುಫ್ಗೆ ನಿಜಾಮೆಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಮುಜ್ತಮಾವುಗ ಏಕೇಕಿ ಬೇಣುನ್ ತಕ ಜೈಫಾವ ಮೀಸ್ಮಿಯುನ್ನ ಹಲ್ಲು ಹೋದಾದೆವೆ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ವೆಸ್ ಆಯಿಲಾಯ ಖರದು ಕುರುಂ ಕಫಾರ ದೆಕ್ಕುಂ ದಿಯೆ ಮರುಗೆ ದಿಯೆ ದೆಕ್ಕುಂ ಆಕಿಲಾಗೆ ಉಸೂಲ್ ಮಿಹೆನ್ ಗೊಸ್ ಏಕೇಕಿ ಉಸೂಲ್ ತಂ ಎಬ ಹಿಮೆನೆ ಮಿಫದ ಉಸೂಲ್ ತ ಕಾಯಿಮ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ವೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹದಾರತೆಗ್ಗ ಮುಜ್ತಮಾವುಗ ಎಮ್ಮೆ ನುರಕ್ಕಾತಕ ದಿಮಾವೆ ಫತಿಬಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲುಗೆ ಜೈಫತೆವಿ ಮೀಸ್ಮಿಹುನ್ನ ಹಲ್ಲು ತಂ ಹೋದ ದೇಫವೆ ಮಿಹ ಹಿಸಾಬುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವ ಕಮಕಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಏಕೇಕಿ ಮುಜ್ತಮಾವ ತೌಗ ಮಿ ದಿಮಾವ ಮಸಲ ತೌ ತೆರೇಗ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನಾಯಿನ್ ದೆಕೆವೆ ವಾಹಕೇಕಿ ಕುಕ್ಕುರುಂ ಕುರಿಂ ವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಿ ಫದೆಂ ಕುಕ್ಕುರುಂ ಇತುರುವಾತಿ ವರ ಗಿನಾಯ್ ಏಕೇಕಿ ದಾಯಿರಾ ತೌಗೆ ಬೇಫುಳುಂ ಎಕಮಾ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ತಿರಾಸಾಕೊ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಏಕಿ ಹಲ್ಲುತಂ ಹುಷಾಳ ಹದ ಕುಕ್ಕುರಾಮಿಯನ್ನ ಹರುಕಶೆ ಅದಬು ದೇನ್ ಜೆಹೆ ಕಮ ವರ ಗಿನಾಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಅಡು ಇವೆ ಏಕೇಕಿ ಗೌಮ್ ತೌಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗೌಮ್ ತೌಗ ವೆಸ್ ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ನೂಂ ಗೌಮ್ ತೌಗ ವೆಸ್ ಕಿಹಿನೆಂ ಹದಾಗೆನ್ ತೋ ಇತುರ ಹರುಕಶೆ ಅದಬು ದೇನಿ ಇತುರಂ ಹರುಕಶೆ ಅದಬು ದೀಫಿ ನಮ ಮಿಮಸ್ಸಲ ಹಲ್ಲು ಕುರೆ ವಿಧಾನ ಕಮುಗೆ ಉಮ್ಮೀದುಗ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ನಜರಕುಂ ಬಲಾ ಕಮುಗ ವಾನಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಸುವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲನ್ ಜೆಹೆ ಹಿತಾ ಕುಕ್ಕುರ ಆಬಾದಿ ಇತುರುವ ಮುಂದಾ ತೀವೆ ಇತುರ ಜಲುತ ಫುಳಾ ಕುರಾನೀತೋ ಇತುರ ಹರುಕಶೆ ಅದಬುತ ದೇಣ ಗೊತ್ತಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರಾನೀತೋ ಎಗೊತತ್ತೋ ವಿಸ್ನಂ ವಿ ನುವತ ಕುಕ್ಕುರುಂ ಇತುರುವನಿ ಮುಜ್ತಮಾವುಗ ಕುಕ್ಕುರುಂ ಇತುರುವನಿ ಕೊಂಕೊನ್ ಸಬಬ್ತಕ ಗುಳಿಗೆಂತೋ ಬಲ ಹೋದ ದಿರಾಸಕೋ ಇಫದ ಮಸ್ಸಲತ ಹಲ್ಲು ಕುರಂತೋ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಬಲಂ ಅರಬಿ ಹರುಬಹುಗ ವನಿ الوقاية خير من العلاج إنجليزي بهم نما prevention is better than cure كوكورون ميهكو كوشكن أراغتيما تدي إينا ين هاروكاش أدب لبن جه نماس هاروكاش أدب دينوما بهي غوتوم بحث كورا إروغا هما إيه بحثا إكيغا ألغون من كورن جه إهم بحثا ما دماوس أشارة هاروفوريغن أن إهنين زوانو كوكورا آبادي ඉතුරුව මුන් දානම ඒ අලුගොන් මෙන් හාස්වන් ජෙහන කමෙත්තෝ නූන්තෝ කිතම මෙවරක මිස්මිහුන් ජලල්ලි කමුගා වියස් අල බොඩුව මුන් අන්න සුවාන් ජීල් ඒ කුක්කුරුව ඒ කුෂුගේ මා හවුලුන් දුරහෙලි නුකුරේ නම අලුගොන් මෙන්න මි දෙවෙනි කොන් දිමාලකත්තෝ ඒ සුවාදු ෆද්දාලන් ජෙහකම දිවහි රාජ්‍යයේ වස්වනි මිෆද දිරාසත කුරේෆා කුක්කුරුන් ඉතුරුවුන් ගුලිෆා වනි ඉජ්තිමායි අදි ඉක්තිසාදි වරබ් බෑරු මසලතාක ගෙදරු netum nuwata gedoro kuranje kharadu bodu eki ehenien taalimi kharadu nukurewumge sababun gos mihin gos eki ijtimai masalata eba hure faam kurefa gedoruge datikamuge sababun magutawuga mihun dirulen jehe leg iturun wazifaage fursat nulimuge sababun huswagutu ituru wefatibe zuwanu emis mihun e huswagutuga eki kankamuge tere demigen diun mifada eki masalata ebore ehem wima bodeti jalutan alan e kura kharadu e kura investment ma rangol non toye mifada eki kankam kharad kuran hama gamas islami shariatu ke maqsad hasil kurevene ei furana rakkater kurun mismiyuge muda rakkater kurun abura naslu rakkater kurun mifada kankan rakkater kurun mataka harukashi adabta dinumu ge wahaka dakka eruga dekkuma ekiga algon men dakkan je ane wahaka eki
den algon menge ituru zuwanu kushuge mahawla nuwadewena gotaka timanna menna kurevidani konkala kharad taketto konkahala visnun taketto konkahala hallu taketto algon menna hushelen hallaka wani emasala den mustaqbaluga takraru we nudinu mattaka algon menna ele fiyawul takum ehenkamu iqtisadi ijtimai masalata hallu kuruma dini nazarakum visna dini hallu take ekama algon menna husha neele nama algon menna migawmuga islami algon men fakhru riwafade islami hadarate bina kuruma dati wanikam ei algon menna hamay yaginu wes khashawar wa kame adi islami tarikh ge mazin fennan huri kame islami tarikh ga bay hadarate wani netiwe gosfa netiwe diegumga emmem fahanga kollewe ekkamaki mifada masalataka hallu husha neeli eta duwaheddiyum ehenkamu algon ge waha kol nimmadamu wes goalani algonu men islami taalim hasil ko gentibe mihu nuwata islami dawat fetrumuga harakatergo kendi neeli masake kuramu da mihu algonu menge mila hivvaru nuwata algonu men mikura masake mi energy algonu men balamato masalata hallu kuruma heda kureveto mujtamauga huri masalata hallu ko islami shariatuge maqsad ta hasil kurevene gottaka reveto algonuge duaaki mikamuga mang Allah algon men tawfiq devum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh